Chapang Career Guidance kabla pelong da Khasi Student Union Nongstoin Circle lembaga education cell kala poino sha ka bakun ya kani ka program la pelong ha kilai tili gisngi sajan kabla stang ha ka arho terek unai tung arpneu terek bat kabla penkod no akalai terek unai lar ka jing tmu jong kani ka program kalong na benta ban penkop ya ki samla puli da ki jing shampang ki ba kodor bat bakin so thu shai ha shwab kin je ki lan jing puli ba pher ha kani program kila don lang kumba shispa ngot ki samla puli ki ble shim benta ya kablawan ajing kai da ka riu shampang resources person na kitinat ba pher halor ki babon ki phang kum ka legal field civil services police teaching skills engineering bat ki we ka Khasi Student Union Nongstoin Circle kadang nyai beteng ban ai bor ya ki samla da ka jing nang jing start khnang ba ki samla puli kin tension ha ki kam ba ki la jiet ban puli Belahir asal, kumno ki asikman, kumno ki yo kam isu pa beta saya ada polis ko tamu yo kam le. Nimtet pat saya dongin le. Rekilon belan bob bagi dan kini ki na samla. Ki basim kia wala dang yo I apa ayu yo I ba kata publicity kata media malam ki penong hadu ni program dari ki pelong kata rukom bahkan long jai bahkan long kata rukom ba nginla to influence na do na po kanang ba imshu om ba shupni tamban show kan long ba pani bakita dal si sa ka tumu teteng ni le ke teteng shu ba pani de na shu ka taman show to yo Facebook Instagram yo post kini kita ngai yo I pada ba na kalian yo kini ki samla jo ke su kisim kya ban wanra na ka tumu ba ha ka tumu ka ba tax chai ya si ka de kata mau de kenal ba ini ka pidiman kenal ya kini sini da pidiman ai ko play do na school ini samla KSU depression kya ini ka ayu tena yang pulet kan umur ko alam pulet rakti ta dia dia ka compare kita oi sultana tu I na bagi ko alam ni alam he na buat ka pulet dan nado balam Balong head lah shop SP office nado balong SP hadu ki bayar kami ki apa tanah follower mah ki tenteng penyarap share balong head de bandang kata ni kecing tumu ni man em sejarang ndai ban em ayu tengi hangi bulan dai kibun bahagi post ma bang amai batai hakapon bagi entry ta claim tu sedang ada bulan ma gila no follower mo kini itu ki basi setting ini tai di bayar apa office itu kan ko je tigiwan saki constable UB bagi UB bagi dia itu di bisisha kanan sikong jeng rupiah jengam itu di betul kan jadi dan saki barasulai jadi dan sa SI buat upload dia SI dia buat syong kanan pula ada investigate case pula ada mentai kidan sa ada betul pada kisawan sa inspektor ada inspektor sawan sa DSP bukan DSP kemudian ada ki gazetted officer ada sawan sa DSP kisawan sa additional sawan sa SP pun tak ada dulu GG jadi ban kumba di mana video ban game ini ba game rai video ban trash tom kan kan yang dengan supaya ini betul supaya age kali aku way akan yo yang kini UBSI dan lagi UBSI lagi kita kan relaxation mah mungkin lawan I hado kita yo hado like pas kan te kini ki ka di pada bilang UBSI belum dokam pas ya kan degree minimum qualification dari belum kan degree mah journey of lifelong learning working extensive training and learning new skills pensyukuran apa kekarian ketiga dari journey dari kecinjat nanti jumpi pada siapa tahu dan kecing kelima kecing apa karya pada job dekat kamu dokter karya lalu muka journey pada job lalu muka destination cakap apa wah kereta kata in short penyo karya tak karya mo hiat impact kamu ketika lifelong learning kemudian bagi perkat peta saya tak belum kita ke karya jadi kadang kebaca
Katungka jinga ijini mo kaneka program kay Arab Sibon community kana namal kay Arab ini bakumno bagin build up career jini bun bagi kemalan tinggi Sibon bud briu bet bang ko di kata tang man yok tulok ndrei akan ni kalong kajing kay ni bakumno bang let cepat kasap bang gan nang bangin yok ban benhun ya kemisim ngadiro kay career bangin di benjit katung kaji sudah aro ay kaneka program bagi lapen Laba penlong bagi KSU kalau ya Arab Sibon ini nak sekolah pan orang rakyat dengan tu Sibon nak bantah kalau way nak jemi begini yo kam kababiang nama umde ban sulong kidu kam kam orang ide ban cepat bah naduk mentah kadang red nang ban penlong ka habis mau ini dulu saya sini kat kom kaji sam jangate ngasam bakani ka program kalong very helpful nadu kipor nadu Kila isi for the past 3 days ngelawan akan program dengan Sibon kijing mentoy berbun kilat dengan ikut Sibon ika KSU bagi lah penuh ya kan program. Kum kerja sengal juga kena program kebangila don takasni kalau kebas sultanat sisa ketam yang kena school kibrang kirasan kibrang non kami kijing nani start ya education te nilayo Sibon kijing kai na besar jini kibala keren Sibon kijing keren yang ini sepang ki police department sepang ki entrepreneur bar sepang ki banking sam te kanu minap da kijing ke sukman ke kraw ya ublay terang rat blak li yang ini kene kelat kalenti mengindon kum kene ke program warada yo tang sistem bro kalau keberon kami yang ini way Niwan school mari school Presbyterian Higher Secondary School Sidle meniwan hangli ban sangat meningkat karier kardan talak lai ta yo niwan hangli ila tidak dapat disukmen ban snow ya kani ka jing baki sa joni kila ban snow hangli ada ni ke jing ke school long shisha ke jing mento ya ni de school ban yawan snow ada ni ke ya kini ke jing kai Fred yang ada na Saint Peter is ngu ya ka sang KSU ba kala ka sang KSU ba kala conduct ya kan ka program kanong isnuyo jing mentoy sepang jing mentoy nilayo jing mentoy Sibon sepang kibayade sepang karier ka jongi panya cekman Lena ka school sempita ningkong anya ay Sibon ya ki ka KSU kabala punya yang kene ka program kene ka por kaba la sha subhai ni kum ki school na na school ban na pen ban wan hakin ka program ban yo snyo ban tip kambhai ka kare ke jongi kumno bangin le bat kumno bangin tip ban le ya ka future jongi la sha kini ay Sibon ru ya kini punya kene program ban yang hilang ya hilang ibe ki badan ka ai bahkan di ke program kenang la ban ai ka jimha yang ni kalawai ke jongi bat kenang la ban ya cepat ban ko ngai khublai ni de na ka school ya district Presbyterian Higher Secondary School te ai khublai ne ka seng KSU bakalabu ya kene ka program o chisha kalong kabayad bet kabat kalong kabat job ru na banta ka jung kena school o bat chisha ngila yo Sibon kijing bentoy na kene program tingi ai khublai kerpang ya ka seng KSU bakalabu kene ka program na ka banta jung kena school namar kadang day kapor kadang biang kapor ni na ka banta bangin yo ya kene ka program bat khublai Sibon ublen kurku ya ka seng KSU bakin nang yach kena penyach prangi ya kum kini ki program om tang kene ka por ka bamentahan dai nang ni shikmat ru tang kita kintin ni kat kemus jing singaw jingi kana program kalong kaba Arab Sibon ni ki kot slide kot ki jing pulero ki jing temu jingi ro ki career ki babun sini petai ki bun kilan bangin lek te asingo Arab Sibon ban ai khublai Sibon ya bono ba ya bang tre bagi pai tre lang bat ni bat aku perin lumen ni te tang kata bang ai laman ai khublai baro